company ya mabati Rolling Mills yuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asa mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green ubutambe bwa mabwate yiga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochkunyara kabo gutumika chinga gicho gwakiranya mabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores igiye gutoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumucyo go busongo iyo irangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Werire bya mwanchwa humurigererio Getembe TV ekionga kya mamugusi ritukolitanga ngigima ryo mutenyo gatana kabere omwaka gwekiri bubere na 2025 ne chingaki amange agenda gokoreka chinsemo ao county ya Kisii county Nyamira na waigo ensengima ya Kenya ugonyertu mwanchwa murigererio ritukolia lero nigo ebunge nene yanya kabage gwetie omoswada ubokobeka kiganja kya NCCDF kiganja kya NGAF gosengafu na kiganja kya Senate Oversight Fund ase ekatipa omoswado nyara kabago gwake ruchikura n'abajumbe angebonsi gose abajumbe gwetande chimisa tulitukolera lero ime ye bunge enene yomochie o Nairobi ayuna yanda mango mwanchu muligereri cheni gongoro kwaro ni ototo nyangiri otokobata na ase kionga chinsebere magoroba ya lero niga kurukwa Wilson Makoli na ya negatiaro yali na kwaleni maragoba ya lero. As long as I'm the governor of Kisii, I can assure you
you will not put your foot here. Omugavana we county ya Kisii Omusike Paul Simbarati koria eira gochi kogendere kugerera abonjirali bechiro ya marigiti na ya measles omwana oyomo nigakobwata bwambukeria abana bange especially nga chiskuru na GCD asa abana barabange n'chikanisa nageko gere serikali yarore nga sengenche yokoira na ense kwa immunization ya asa abana abake nigo bagochikonyora echancho ya measles ime ye county ya Nyamira ase matukale bosio bali bago apply kubwa mano bali batobwatia abayibuli na batari kwenyara banyore pasali keroyo baso mwako era bonse kuyitwa kolete bonse mbanyora na litukolia lero abarokirwa abakorwa sebunge ya West Mugirango county Nyamira nigo banyora pasali iyo muraibwense Omonjo murigerere kionga chinsebere magoroba lero nigo togochakorwa ase county ya Kisii astokomanyumna omugavana we county ya Kisii Omusike Paul Simbarati litukolia lero niganyara kobago gotarira abonjoreri ase chiro ya marigiti yanyara kobage kobwata omorero lituko lia Jumapili ase anyara kobaga gokwanira amange anene mono aliagendete koene kigwa kobwatekana mono koyagwe chiro yo kobwatekana gose anaboigo okwagacho gosoko chakwa wokwagacho koibanda ebyo byokonia gose bibi gotume kona bonjirili ase chire yo gakwa litukolia lero nigo Omusike arati anyakabaga gotabuna nigo adachi kogendera gosira bonjirili abo na nigago chikone kiabuna endemere yungo tigalere koba eye chiro na komochia pali bonse babwateganga yokoura bonjirili endemere yu EACC, nataka nishukuru shirika la EACC. Jaji alipopeana uamuzi wake, EACC imeappeal that case to the High Court or Court of Appeal. Kwa hivyo kesi iko kotini. Hapa wananchi wataendelea kuuza bidhaa zao. Na sioni kwamba kuna mtu kwa sababu tuko na historia. Kama sivyo, hawa watu tutakubaliana nao mwisho tu kwamba tafadhali ondoka. Ambao walisikia hapa wanataka kwenda kuzunguka ndio wapewe kazi ya kuja kuchukua hii shamba. Wacha niseme hivi. As long as I'm the governor of Kisii, I can assure you, you will not put your foot here. Mchezo, you will take that job too far from Kisii. Kuna ushenzi mwingi ambao hatuwezi kubali. Hapa mama ndiye anauza mboga, anauza maharagwe, anauza nini apelekee watoto shule. Maisha imekuwa ngumu. The economy is bad and another joker. And nataka niseme hivi, hawa vijana wetu ambao ni chokorazi. Najua nyinyi marafiki zangu, lakini nimekasirika kwa sababu naambiwa wengine ndio walitumika hapa. Hii shamba ni ya umma mpaka mahakama itakapoamua kipengine. Tutatengeneza hizo vipanda, wale viongozi, kila mtu ambaye anafanya biashara usilipe mtu yoyote shilingi. County peke yake ndio itakuja itoe ushuru yake. Hakuna uwezi lipa county tena ulipe mtu mwingine eti hakuna shamba hapa. Mimi niko tayari tuongee na wao, nihakikishe kwamba nimetafuta pesa, nimejenga hili soko. Na nitaomba kwamba mahakama yetu ionee huruma hawa kina mama watakapotoa uamuzi wao kwamba kina mama waendelee kufanya biashara. Kwa hivyo nimeamua, nilisema kwamba mchanga iletwe. Tumenunua hii mchanga imwewe hapa port. Tumesema 2000. Kwa hivyo 1700 mtatoa hizo miti. Hizo miti zilikuwa zimekuja 500, nimesema kwamba zitaongezwa another 1500. Mabati 1000 nimesema nitatoa. na mugavana we county ya Nyamira Omusike Muminyaribo nere nigayane kiribuna ase amatuko alebosio nigo ekiombe kirikyo bakoreri we county eyu ose county public service board kiranya ko bagi gochiko chaka emiremo kubwatekana amo no gokora ko koso kunengirwa
kwa balia banyara tukaba korokia iganga yokugania goswa ase kamati gosete kiombekio ase kolengana no mugavano yu nigo abantu 15 batatu banyara tukaba abakorwa gosba kugania omabagayo kaba munyakerugo bwe kiombekio na emerongo kienda no yama kugania kaba ababwatani be kiombekio na nigo enekiribuna amatukale bwa gusama tukamake alibosio nigo chikwane kiombekio arasi gubukirani elikorwa wikiranu elikorwa abakoreri wikiranete gosba bwendete ase abamenyi be county ya Nyamira. We sit down, look at this, and follow your recommendations. We are not going to bring new expertise again to look at the people because it's you who looked at the candidates and did the recommendations. I believe as a cardinal principle, it's regional balance, and you chose the best. This is a team which is going to employ. This is a team which is going to develop human resource. This is a team which is going to final body in matters of disciplinary. So they are expected to be above par. We have had previously, I've been here from 2013, we had previously cases of money changing hands. We have had cases of doctors being employed who cannot even treat people. We have had people who are employed apart from fake certificates, which of course the body cannot know. But in the future, we may want, before we confirm somebody, all those should be confirmed. And we have had cases of total incompetence. Total incompetence meaning somebody must have recommended a relative or a friend or for whatever reason and left out very good candidates who can be able to serve, could have been able to serve the county better. Na mwancho murigerio botuke nigo hwachakigwe ase chinsemo chetrasi ward ya Kitutu Central bunge ya Kitutu cha South County ya Kisii magayo musayo yomo gotoka gasirito gimwaye ase enyuma yaye ase gotabakana buna nigo airusia obugima nigo kolengana na bamenyi bechinsemecho nigo ekageire buna nigo abeire gagotwara gungusana na amo no murugyoye na nigekagere kina kamo kiabo kirageranza chinde aimugeti egetambo kerekyo murikito Daniel Ntiri na mange abamenyi bekenyero yeiteresi ekegotoka stage mewa imea Kitutu Central ase bonge ya Kitutu cha South county ya Kisii nigo mapema lero baboka no moichano asomosae Jared Resi atokaga kwete ase nyumba yaye ase yakagero buna nigo eita aso wesungia korengana na kirori nyegusira niko konye agokore miremo boe wikabo litukuri igoro chinga kyabo letie igoro yengori ne chisiringi 50 akurwerio akabasiriria wikabuna achogotokaga kwete mwana uyu mugona ari gokore gasi igoro nabato achete chinsa cha mambi tugaika gakola lunch agante imwe deposit ye gasi ari gonkorera njenda tewanyo gento kyari ngo kyamugecheti ni igoro akaenda ikapara akonyentara mwachi besa gantei ngainda nyore ngori ya makongi nkamutei eduka nere paro koro Samson metobune robwate tugakora ne serie igoro igo bono mambina abo kaguchi asana abo kiombe na ikire mwane ndore ndo si breakfast ali mungene gitago ntengo mururi okorosirie gasi igoro ukuri korengana na mamu mwabo nyegusira nigatebuna nyegusira obere kagwetera emechando au igatia bokunganya kumurugio ye no mwana ekore koregete amatuko amanga etire ase no nyinabo atare kororekana uyo ringe nebirengererio igona acha nja kumurigia achikunywe cha na aretira mabera torosie cha etunyu na acha na nyora tayari moyo nyanga na beka mabera nyomba ne bintu na gurire toriere na acha paka kero na acha kuchikurigere na tuo murangu oshi na tuo moiguka
kuribe na romonto bwesungete asense mwende segeto nigo yarwegwa asabasa igoro yechinchira buna baletange kurwase bikore binga bunebi nekero gwatekerenge na bigwentote yo muntu rochoro musani u nabago kosangisia kerenge nyorokie nkoro yeiranirense gosekerenge yeiranirense lakini ekero gugikire lime yao nabokonyora giachire kiabeire gekongo gosigia kurire unabona igama kweli nichinga kicho muberonye gusira urozi wa sense meyo nabanyimbo banyancho wikasi nkindu imeyo mochibo songo gatoraje gukwanira abasae chikanisa nchira chirangange etoraje gosaba banyare goswa chikanisa egere ojore kanisa bintu mune nabika mbiri ko muikera nkurupatire gataseni kyagetembe litere nenguru kwa Daniel Untiri na aba nanchi korwase county ya Nyamira nigo babuligwe banyako bagwesokia eli kunyara kwa bakwira abana babo banyako bakwegwa echanjo ya measles korengana nabateneri ibobo chenu korwase county yo nigo batabna abana bange nigo bakwererania oborwiro bwa measles gwetira asichikosari cyaba muno gusanga kwabo gwakira lituko mulikito Polycarp Okara na mange bunenchire ya moyo gutinye bunyamasi gati abana nabo igo ni bitambukiro byo kulibya oburire bwa measles amana bule bwa typhoid ubwanene bokobeke gosekanene go cyasabana igo serikali yachakira mu rubuli bwo kunyara kwa bage ko chanja abana anene igoro yoburire obuiga bunenchire ya moyo kubotanga workers to come to our schools to vaccinate the children. I'm happy to see you. Asumusangirikano yiga obaletamo abamanyikurwase sector yobochenu abalimu erumbe eliakotinya obulendi abarayikurwase chikanise gati abarayibande unenchira yemo yokunyara kwa baba kubeka mangana yigago cyase abananchi otwabwate abantu baitu kurwase chikanisa chitu different denominations twabwate abagambe baitu twabwate ngao mu DCC na team yae twabwate abalimu aba ICD na bazone tobare director cha TSC na education bonse ye korkinga abantu abonse pi no bare aso okorwania ngakiyeyo twasabire mumanya kumanyanga agenda tokokora para immunizations asa abana baitu egere batware bunyamasi asa amatuka amaega koranga amangana ya measles omwana oyomo niga kubwata bwambukeria abana bange especially nga chiskuru na GCD asa abana bara bange ni chikanisa nageko gere serikali yarore nga asengenche yokoira na ense ko immunization ya asa abana aba tolere nga vaccine yeche gokonya abana igo togosaba nga abantu baitu amangana ali twankora ikuru maega nga vaccine ne yo chakurwali abana ne yakore bintu binde totige egera tunya koreta abana baitu ase bakoegwa egera baegu vaccine enyako ni abana baitu kulingana na Geoffrey Nyoro mu sub county MOH kurase sub county ya Masaba South nigagendere koba gakwerera igoro y'imanyiririo andakiburero bwiga bwa measles asibigagendere koba gakurukudo gutindi go cyasaba boli balia batari kunyarika bakubwati amachika yo bakwewa abana aba mono bako batageted mbari batarose bunyamasi aso ubugema bwabo ige karo nyora nga karo mwana kanyora onyole measles karo moke nabo konyora abande bagusira ngake ko ke muntu mwana nabwate nga measles ige nteke mungel to koranga nabo konyora abwate riberera abwate chirash omubere igobono ebinte ne tukonya ko imanyiririo ayo ngo moibori nabora beto manyanga measles usno borero bonde bwa morire igombo yakwa marete nyagitari na cherakini wone gento kelinga anya iso kutoka measles yabwate yure virus etari ko wen ngakio gokora omokonya igente kana no koigwa vaccine egere enyari ko morinda obunyamasi atwara igona kigora mono tokire nga baewa obunyama egere ba rosio obunyamasi asa bana baitu bari barabake especially na bari bakwenda chiskuru as typhoid igo korengana mona nyabutate bina ababwatanya bagamba chikunyaraka bako bakonya abananchi kunyaraka babo sokia abana iri kunyaraka bako egwe janjo endukira konya kulibali biborero wiga ase serikali yachakire kampeni yo gukora buriro bwiga bwa measles amona typhoid sengenja abarororo nabo bakonyara koreta information ya se community egereka bajite community nabo bwate abantu ase chiskuru chinka ne chikanisa egereka balete information ye nari ekorokinga gente kenkeri kiabakora ne gento keropen nande ke okorekana askero muntu egingo report ri getasini ke wanje te kagatembe korega ime account ya Nyamira inchi gonguru kwa Polycarp Okara
Mwanjo muligere gwikirabo ni gotokana sema ya kabire studio tunyaraka batoko nyora engwana yeli tukotokera tumakogendera na mange ayu na kwareganria ayu abwatraneti amo no muwasiri bwechitemi omosikemi gosogamba gosokia litukolia rero ama chief yabali bagoji kunyaraka bakwenda bakwenda na masomo aigoro University College na boy gochi tifet ambao walisikia hapa wanataka kwenda kuzunguka ndio wapewe kazi ya kuja kuchukua hii shamba. Wacha niseme hivi. As long as I'm the governor of Kisii, I can assure you, you will not put your foot here. Mchezo, you will take that job too far from Kisii. Kuna ushenzi mwingi ambao hatuwezi kubali. na ritukolia rero mwancho muligereri omowasiri bwechisemi musike Julius Migos Ogamba niganyaka baga kubwatoka bene amachibu yabaruka bali banyatoka bagokora amatemu ye class ye 12 umwaka eta abanyatoka bagoichoria nakoligia mabaga at University ime yensi ya Kenya na boigo Chi College. Of the 244,563 students who qualified for degree programs in 2024, 201,695, which is 83%, applied for placement to various levels. I encourage those who have not applied to do so and apply for programs in our universities, including the Open University and our tertiary institutions whose intake is continuous. For example, you would apply to KMTC, whose intake comes this September, and it is ongoing. They may also consider TVET programs when KUPS opens the next continuous TVET intake. With regard to placement, KUPS has placed a total of 310,502 students to various programs in universities and colleges. This number consists of 2024 KCSE cohorts and applicants from other KCSE years. Of the 244,563 candidates who scored C+ and above in 2024, 194,372, which is 80%, have been placed to programs at various levels. The government has made great strides in the teacher education programs. Following the recommendations by the Presidential Working Party on education reform, the government revised the minimum entry requirements for primary teacher education training programs. This has driven up enrollment in all the 33 primary teacher training colleges in the country. This year, KUPS received applications from 20,786 individuals seeking to join diploma in teacher education programs against a capacity of 13,823. A total of 11,636 applicants secured placement, out of whom 10,800 have already been placed in diploma in primary teacher education programs with a capacity of 11,088. A further 836 have been placed in diploma in secondary teacher education with a capacity of 2,735. Another positive development in this year's placement is the introduction of the Kenya School of Law Diploma in Law in the KUPS placement portal with a capacity of 500. The program receives an overwhelming interest and all slots were actually filled. As I've already stated, ladies and gentlemen, the first phase of this year's placement processes targeted to recruit students for KMTC and TVET March and May intakes. In this process, a total of 93,207 applicants were placed in government TVET institutions. Many of these students na mwanchwa omorigereri abarukiwa korwa ase bunge ya West Mugirango county ya Nyamira balibalinse yomorobolio o presidential bursary nigori tkolera banyaka bakonyora ogosirwa wetira ase omorobolio yo munagotumanya muri kito fatiga December.
aborokiwa abo barinse yomuroberio gwokanyora obokonyi o presidential pasari korwase bunge ya West Mugirango ase Ntunda yende nigorero baiwa epasari eyeiga buna enjira eyemo yokubasira aborokiwa baiga anene bare abangaini abana baiga anene nigo bare quite fanalico abande nekintakana bi abande nekisingle parents abande nabo bakurwase emeji ere quite needy umuradi yoyoga utinyirie abaibuli abaiga mariga umuroberio oyoiga nigo utanganwa no mo bisabwa abana ase sub county ya Nyamira South Billy Adera oyo oteba buna ukubwatukwa ukoiga kwechipasari nigo ere Entunda ya kabere asumwaka oyo abwase umwaka bwechibesa bono oetire wechirububere na 24 chirububere na 25 tishiringi wetania emilioni yemo chatumekire asaborokiwa ba West Mugirango. Disbursement ya pili tulikuwa tusha disburse ya kwanza ambayo ilikuwa ni about 600,000. Leo hii tumedistribute 424,000. So kama West Mugirango mwaka wa serikali wa 2024-2025 tumeweza kudisburse 1.1 million. Imeenda kwa wanafunzi 42. Umuroberio oyoiga nigo anene ugusirwa n'umubunge o West Mugirango Muske Stephen Mugaka aboigo umuwakilishi bw'abangina umuske Jerusha Mumanyi ase bunge enene nigo umunyakirugo w'ekipasari ase Rieta Enrique Mori aba omoyo aborikwa baiga na gukwanira emeroberio umubunge Stephen Mugaka abegete bosio yogusira kisemi anene asabana baiga constituency to yonsi abana bagosoma bali bago apply kubwa mono bali batubwatia abaibuli na batari kwenyara banyore pasali keroyo bibaso mwako era bonsi kuyo twakorete bonsi banyora na uchimutwe na batware sabunga bonsi banyore abana baito basome batigara maiga ilinde constituency twari burabu ndagendere mutu iroko mwaka weta iga abana baeta 13 omubiso itobwa abana akagenda ase Steve Mugaka akamurera Steve akabuguri abana bali akabakora abaye abana bali bono go mutinyo kyanda buna bakogende university Steve nande nko baruwera ari kibezo kwa CDF kurwase gati ya baibori abo abana babo bakonyeka ekipasari ekiga nigo barurekana gotogia eserikali asemeremo emiya egenderete gokora moja corona ile pase na banda wanafunzi wetu shule wao mchomo kwa kono manene no linga serikali yetu ya Tokonyi. Mapato yetu ni kidogo. Upande mwingine unapata watoto wengine hawana wazazi wote. Inakuwa ni kazi ngumu, lakini tunashukuru serikali yetu kwa sababu upande huu imetuangalia, hata sisi tumejisikia kuwa Wakenya. Chingaki echecho aborokiwa abo bakonyekana barabwo mbare na yaiga Gamucham kutoka shule ya upili ya Nyamira. Leo tumefurahi, tumepewa basari, tumefurahi sana. Sasa zitatusaidia hizi pesa tukae shuleni tusome, tutie bidii. Kwa majina ni Shalin Kerubo kutoka shule ya Kadika Girls High School. Hii basari itanisaidia ili niweze kukaa shuleni nisifukuzwe kila mara, ili niweze kuwa intact na wengine. Hingo reporter Gatembe kurwase bunge eyeiga ya West Mugirango eyegotoka emiye county ya Nyamira Mchefatikad Kisemba na omwanchwa omurigereri nigari tukuria lero abajumbe inse ye bunge nene banyaka bagwetia omuswada bokubeka ebigancha ekirikia NCCDF kirikia NGAF gosengaf na bokirikia Senate Oversight Fund inse yeri chiko gose ase ekatiba inse yo muswada mali kitabu na Constitutional Amendment Bill nigo banyaka bagwetia omuswada oyo ase abajumbe bonsi bali balenge imeye bunge banyaka bagwaka chikurekyo na gwetia omuswada oyo nigo nyate kabago gosegetwa gosekosukiwa bosio amo no mujumbe we bunge ya Rarieda omoske Dr. Otiende Amoro. Honorable Speaker, I beg to move that the Constitution of Kenya Amendment Bill, National Assembly Bill number 4 of 2025, be now read a third time, and I also request the Honorable George Murugara to second. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, I beg to second.
Members on their feet, take the nearest seats. Honorable members, Kipepeo, take your seat. Honorable Osoro, freeze them. Honorable members, I now propose the question, which is that the Constitution of Kenya Amendment Bill, National Assembly Bill number 4 of 2025, be now read a third time. Yes. So you hold, I'm told the clock is still ticking. I already put the question. Kajwang. Order, Elisha, you are an assisted voter, then that does not include chatting away and laughing. You just queue here and wait to vote. Ready? Continue voting, those who have their gadgets working. The results of the division are as follows. Number of members. Mwanjomo ligerali goikirabo notogukorera ekionga chinsebere asenjera yobwikirano nje nigongoro kuharoni ototo nyagiri kuranse memenyerie tuwatira na Wilson Makoli nawe kuranse me transmission nigakorwa DJ Atsan gose Kevin Ongeri magayeji kamera ni gakorwa Wilfred Matondra kende gotwara ligerali buyami ya Gatembe TV kema mugusi tumira ne ase kionga chinsa inye asenjera yobwikirano. Baraka ninjo, ninjo Gatembe, ninjo Dorome, Mangana Man, Bangina ninjo. Amate noro inda. Aye. Ayo ndigereti ayo mukungu oli umungino oli numba bagaka ali bandigeti no ni nuwa bayengoli. Bantu oli mundigeti no morase gete. Abwese muikaranze muligeretiga. No matenge amate noro inda. No matoro inda. Oro inda nigintu gete kompa kengabuna getaruta utaimuki. Ige karebono amatera mu baigwana ine. Ige muraba kongo kabisa mwe kongereti pi. Abazungu batete na obo unity is strength. Kalmore amo kabisa mu bwatere ntigentamo. Bono mu kunsera amo kabisa gento ngirikira abasinye. Amate noro inda tiago chaya nabo. Namono bali bandi bolense ma bulero. Mwanzi lona koruka abantu ngono mugoli ngoyo sengoyo mugoli yo. Sina kwa monereti. Amate noro inda tatu itigaba unero gochora bakonya. Amate noro inda kabamo twaru bwama tubuya nabanta mumenya tamabo. Tiono kuruka abantu amalieta ndata iyo. Nalera abantu abalero mwaro ko singa nabagulika. Isaba leno mukuruka lene nabwo abalero na mwaro kanga investors. Na bakole to amagendera busino ko ita atunda ndo ndigereti. Amate noro inda kabutwaru bwama tubuya nabanta. Okay, tigama chiesa iyo. Baraka ninjo, ninjo Gatembe, ninjo Dorome, Mangana Man, Bangina ninjo. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seyeka ngokwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na wigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wekabunuragani gwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na wigo
yao enekenga enyumba yao use asomanyete use chire biashara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints edukenyega ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangane duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angane bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera asset number chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Segeka k'emyaka 49